ole hey voinia hianin keini hi masaberin ZPM research wing member te kan ni ama saber kan soidu chu voinia kan press meet te in rin ni a chu kan boitlang ti kan ria in hun lut tak seng in helaya ke mani wangin iron kala in roll in mo phudate in ron hlena kan lom hle meya kan ti boi hle me cheuni ti te kha kan han soima sadu in chunga lom thu kan soidu tin min ngai thatu mizoram mi pui zong zong te voinia hianin lom thu kan sil chuwa kan thu soi tu te ngun takamilo wai thak sak turin kan han som bok chewani ama saberin voinia local kan research wing member te om hi introduction han pe masa ila atha ome kading lama ta he kan trananga he ka bulchi ami hi professor H lalbiak diki namte professor lalbiak diki namte ani ti chuan ani hi MZEwa education department kan professor ani tin tuna hianin director college development council ani meka tin director hi admission committee khu kan nation boka chuta chun director ani boka chuti angchu adin hun ani tin achaka hiam pu is lalyan zuala awma ani hi entrepreneur ani zo spice international hi amadin le akut koi ani experience nga tak mei ani ani hi policy kan tuan lai po nar kai tu te zinga mi ani tin achak berami hi professor Roland Thanga ani hi economic professor retire MZEwa mi ani nik tinge 2018 ami 18 khan professor economic department train achua kani tin helama mi ka veilama mi hi pilal dikimi ani ani hi social welfare department directory na china tuna chura cholve to ani hi project tam tak project to experience nga ani avonia ikan thilman tam tak te po hi ku chuak ka oma mar chu khang te chu kan soi vek lo tura han ngai ta ila ti chuan athang dara khuan dr k vanlal dil puya oma ani hi chemistry department na assistant professor ni in Pachua University College khuan oma ani hi voinia hian hei bioethanol ti lampang tel emoni i ron soi zau turin kan be se don boka tin khala ya khan pu peter valar shiata oma i khala khan kha phone te manglak lo a theichana ron thu chho ve ngani po ani kha entrepreneur thawani i contract farming manga arvul kalpui mek a practical atuna ti mek ani tin voinia hian hei kan thian te kongaron kal mek te pon oma aron thlen hu min ron zui ve me anga chuba ka chuan kan chairman ber professor H laram ning lofa MZEwa tanga professor chuak hi ko ran thila wangin voinia hemiron ho theilo boka tin ke hi ke silama som zawa kani geography department MZEwa khon ka ve assistant professor kani hemi research wing hian secretary kani tin party puya hian hemi policy drafting committee hian secretary kani bok ani khangte kha ani i kan han soi du achu ke ni research wing member te hi tuna kan han soi ang khat mi chi sang in pol sop tak kan ya then university le college mi then sum don na lama mi te tin sarkar thuk pension te an ya vonia hian member tam jok te an ron kalve theilawa vai ti chi po ni lem lowe an ti chuti ang chuanin kain pol sop ve khop meya vonia kan han soi du achu ke ni research wing member te hi athaber le thiamber po kan ni hak lova amaro chu kan pha ang to ka research base he mizoram kai shuai ni theinan hian enge poimu ang ti hi kan ngai to ve thina chuta chuan university at tele college ate sarkar na kan tholai te pona niang ti tur thania kan hriat te ve tam tak kan neya ma se a platform a fulo chuan hek ang kan ve tele kan hriat te hi ani anga kalpui implement thei ani thin lo ani ti kan hria chuwang chuan voinia po hian chumi ngai tu na nen thanem ngai na ne na helairon in pho chuak ve kan ni ti la ya kha kanan soi masadu ani chu ti chuan kan din cham bera chu research base manga zoram mi pui kai hroile ma son na thlen ani hei in shiat vek angin state kan ni atanga kumsom thum baruk na kan mang chho mek ani hemi chung hian policy te manifesto te chu kain zia thatsiak mei meya chu ti ang chuanin kum kha le chen mei kha
kan local to a chu poi kan ti em a ara chu kan mu tlan vek ang hian kan thet om state te chuan min le pel duai tu ani chu wang chuan ke ni chuan he za PM kaltlang hian rin thu me in kai shwan in lo a the chin china resource base a manifesto le policy te hi kal puyani theinan kan pha ang tokin ma kan la ve a chu tiang ani wang chuan tuna ZPM policy kan han nei po hi alang lo lama kan pha ang tokin kan hun neng angin kan han zir chianga chu wang chuan party dang policy le manifesto to te ai chuanin a bel chian dol jok deuh tura kan ngai ve ni chu voinia kan han soidu ani a tin policy bu hi in mu karinga voinia po hian a kom eng te kha ka ron kenga chu kan so lo kam chunga hei hemi ai billion a cha pui khi kan la neya hei hi min nol pui man thei me tu le mu mai thei tura kan han ta lan du ani a chu hei hi in nei vek to kan ringa khalaya khat atlang pui chu zi ani a voini he kan soi seng don hau lowa ti chuanin hemi buwa po hian in han chiar chuan a then chu han ti hlo tin ngal mai thei te po oma chu ti ro chuan a then hi chu hun rei jok du te po om ve boka chuang chi te po chu engtinge priority kan setang engtinge ti ma sak tu le tin nun tur tiang chi te po kan ho tu te kan thiam ang ain kan soi pui ve thin ani tin tun tu ma hian he press meet kan han ko chan ber chu kan soi dong khan inzia that siak rinmut mai khale chen policy le manifesto kan kalpui to hi keima ni je PM chok ni lo party dang lo la om zer tu te le party thalo la PM tu te thing na nyang chu hian resource base zir chian ma sakna bezel hian kalpui thei toila te hi kan du tu samani a chumi ani theina chun ZPM ma hen tha kan thoa kan pha ang tokin he policy bua saina po hian tha kan tho ve ni ti kha kan soidu a chu wang chuan a to pa kan han soidu a chu ti ang taka tling lo tak le fam kim lo tak ni ma ila a policy po fam kim lo kara kan pha ang toka resource base a kan zir chian na Mizoram history a avoid khanna political history avoid khanna nia ke ni chon kan nga ya hemi nei tu je PM hi khongai takin mi puiten mi lo vote turin kan han som du bok cheu ani khang kha hemi a press no bi ka kan han chiar chuat du dan chuni ta sela chungba ka chuanin in ril ruwa omakan rin amaro chu hei kan member ten share nga du an nei dewan chin khanin gal phung tu kan han zo cheu khan kha tiang de ula kha in du danin kan han hria a education chungchanga hei professor dikte hian i tlema zong soi masak du anei ka ringa chuan chu tiang bukin social security le social welfare chungchanga a director pension kan neya kan member ani howa khalai chapter kha kan boi puani a chu tiang chuanin hei pu zuala ani hi agriculture le abikin hemi spice lampang ang chia te rian na thuk tak nei ani a tin kita professor rin te ya research zia te po tin chiang in hanti zone te po kha omani chuan ani te po lo in ring thei tura ngai ta ila tin he tan dr kevala tin puya ma pu hi bioethanol chungcham te po soi tura ngai ta ila a tha in kan ringa chu ti ang chuanin pidik te professor dikte kan som sa beranga adota pidiki thau hi ladies first kan han tianga engemo khalaya kan mala na seilu tuklo rule anti om to kha min han ser ma sa sela ti chuan khati khan kan vai kan han ser dia tanga chumi tang chuan zona te pot tam thei deu tura ngai la a thaw me tu na pidik te ngai mo zong te soi turin som te oh kalome chairman le voina media lampang mi local zong te chibai kan buk chewa sardin hey su cholok mai zirna chungchang hi peter theitor kan soi ngun to a timayang mi tam tak chuanin enge zirna kan soi hianin mun tam taka kan zirna kalpui me khian enga tinge IAS te kan nei tak lo ti te kan soi thina ni IAS te IPS te hemi Indian Civil Service a hian kan claim talu tuka kan zirna adik tok lo mi tia tangin chu alera kan try tin ani chu alera kan try college level te kan han soi thina amai ro chu zirna kan ti hian abul thut e tuna chan NEP 2020 kan soya
NEP poina angai poimo chu foundational stage ti anita a chu sikul kalma an kalma kumthum atanga bultana zirna diktak le zirna chenfa komjok siam hi NEP poina aron ti ani a chu zirna zongzong bulchut ania wang hian Mizoram anga po hian tunan kan zirna enga tinge a thattak lo hi kan ti thina input tur kan zong kwala ni zirti tun thalo kan tia chang le sarkar thalo kan tia amero chu kan chela hi keini chuanin research kaltlang kan han ti hian manin soitaila Mizoram dung le wanga sikul abik takin elementary chu kan school kal zong hi sang chuang fe ani achan chu SSM monitoring a kan kal thin lain district pakhata school somli kan kala district ni hi kumchan vea chumiam je chu kum khata district pali kan kal ti na nia district ni voili voinga kan kal chwa kani a so ta chim to pa nun suri tia ta kan kala ki ta kho chaklama khobunga te po kan han ria ka ti khan muntina kan kal ve ni chunga chuan kan chel hi eng hi nge ni yang kan ti chuan zirtir tu nei thalo tuna hen zirtir tu le zirlai ratio kan tia kan soi chu central a chuan an soi rang chu elementary a chuan zirtir tu pakhata zirlai somli turani ti ania amero chu Mizoram main tunan zirtir tu pakhata zirlai sompali chau kan ni loisia chuti chungchang kan zirna a thasi lova chumi zia chuan zirtir tu te kan sem diktok lovani chumi pia lam le a chuan zirtir tu post no kha lo he tam lutuk chutiang ang zong te chu elementary a ni kum khan po si anla fill up lovin ka sia a anla no khat lovin ka sia a ni kum lok kha chuan sangthum chuang kha post rak omani elementary level a hian chutiang bokin college a po zirti tu post rak no kha lo hi atam mai chuti chung chuan atopa ke ni na kan lo thlir le na chu kan product te mo kan shin chhuate an thatok lo kan ti thina product tha nei tur chuan khami sap tong kha kamang ta engte shin chwa tha nei tur chuan a sing tu thatangai chu wang chat a sing tu tur zirtir tu kha kan pe tam tok lovani kan pe thatok lovani atling chia lo te du sak zonga lo lak mai te poyanom thin tin tui chia lo zirtir tu lak kan nga mai chu chuan an ti ve mai maya chuan ai kal ti te po kan sei thina khalam kha chu tun tu mai chuan ka sei lovanga engpo ni sela apoi mo bera chuan zirna hi keichu education mi kan ya wangin engkim bul zirna hi ani corruption kan soya kong thalo kan soya tui nyang nar lo kan soya mo corruption kan soi na sat em te po hi khoi lai mo azir chwa kan ni kan zirna hian moral education kan ti te kan hlam chha talutuka dikna te nun phung te kan in zirtir talova he hian kan ram hi ati chha ani theya chumi ni wang chuan zirnai dik tak le that tak kan pek phot chuan kan ram hi chutatang chuan choi kani na theyang ti kan ring tata chumi a chuan abul thuma tangin tin pakhat le chu mizo tonga zirna kalpui hi kan war hle don ani ti kha ka sei du a English medium kan ngai sanga hei te kan zirna kan siat pha hi ani lo mo ti hi rirwa thin mi mal ang po in ka sei du chu nimin loka khan ka ut pakhat chuanin ka driverin khilaya khan nula pakhat alo keya atya enge mo ke don chu le chu nula chuan ka ta kai se tumna lo nia atya ke ati chan kha ke chuan ka ri ro omdana chuan KIEH kai kha ROBI ABC kan zirma saka wangin KAIH atyanga K atitanyang chuchon kan mizo tong kha ati dalba ka mizo kan ni na kan identity hi an lo tan to ni lo ka ti po hi thalai tam takin tu na chan hlau an ti dai tong lo po sang lo mo lom ni tia LO apostrophe M lo M ni ti na ni ti po se lo no pang hi kan nga to lu tu kan ni chu wang chon kan mizo kan nam hum hal tur chuan kan zirna hian kan tong an thiam ma sakanga ya kan tong atangin sap tong an zir chawang sap tong hi kan nam nul don lo amai ro chu kan tong atangin bultan hi adika ni ti hi kan pol hian kan che chiang ma chu ta tang chuan an zir zong hi an ril ro an ngai to na mizo tonga let zat thei tur khopa zirna tha hi kan pe thein kan ring chu kum nga
min han en chin ula en chin ti hi chong kam kadu khop lo dewania amaro chu kum nga chung khan dangnam na kan thlen thei kan ring zirna konga po chuan zirna adik chuan thil dang hi chu aron dik vekang ti hi ke chon ka ngai dan nget takani chu mi mal ngai dan po nia chu kan pol policia po kan ri ro om pakhat ani bokani ti kha ka sei thei tong ni mai ro se ni ki bok hian an ti vele lo sela Poina local zong te press meet te invite chi bai ule social security and welfare chung changa hian sarkarin social security and welfare chung changi angai to lutuk lo sarkar ro ruber mishing en kol tu le sarkar assets thaber ni si kha sarkar hianin angai saklutuk lo ani hei han sia theima ya chuan tar pension kan ti thin hei kan siat lar ber ne adang pension te pom thawa royal ban lo pension te tin mei thai pension te pom thawa tin chubaka royal ban lo puina dang chi sang te poma khadiang ang chi ang te po kha central government tatanga a local to po hi kan state government hian a pe chuak lei thei lo ani heng hi angai mom kan tia tin chumai pia lama I akai shoi na in I state government in central government in apek zat ang chia kha pe ve tur ani ti ang kha pek lei thei ani lo wa chu wang chuan ZPM chuan a policy a chuan le a manifesto at po heng ho hi ti puna sang khatalin an mutur ani ti kha ani a tin chu ba ka chuan kan sia tangin hei rui thei thil te in bum da thil chi sang awanga kan ram kan khotlang nun kan kaushan nun kan mimal nun zong song lo khoi ta hi hei ti tak se tak kan tia HIV AIDS te hetiang zong song hi thapui thoa ral phiara kan phiar tak zet zet thingai to a chuwang chuan helam kong a hian ZPM lo sarkar ni chuan tun anglo de uleka masona ai tha kala om zenei zo ka kalkha athil tumani ti kha kan sia ta poimo a tin hei kan sia tangin zela teni se akhat liam atang turzat ai tam fe mai achan ve ai tam dai mai mishing ena in en kol theilo khopa tam te an tanga chutiangin ruilo ngai le children home chi sanga an khat liam feka kan Mizoram population kan tlem te lul nen heti zat home om tur ani lo anti tin hemi children home shima po hi central sarkar hian man lai po in ramate te lul nen children home in wanga ve minti so wang cho kan social life kan nun phung hi kan in bi chiana chung tin te kan in enkola I kanin bi chian fe hi ngai tin helama YMA le tu te na mohan troi thin ma se sarkarin apoi mo per chung family in real bol na chung ko in real bol na ye poi mo em engkim mai chung ko atang lo chuak ti la kan soi swal om love chung ko in zurtin na tha dong lo an tam em chu wang chuan hemi chung ko ngel nget le chung ko tha din tur po hian na sataka tan la ka nga ya heng social evils kan ti swal na zong song ti atak taka chuan chung ko chiang kuang lo le in nei kan samte in then kan samte tin chu baka sumlak lo na film khur lo dan pal zun na zong song atang lo chuak ani chu wang chuan heng kong zong a hian ZPM lo sarkar ni chuan he angai mo em chu ti ni lo chuan eng anga building lian po saila I mishing kha kan that si lo chuan khotlang nu na him si lo chuan CCTV te kan wa fer fura amaro chu kan him chuang si lo ani chu wang chuan helam kong hoi zong hian na sataka tran la ka tumani ti kha ka sei the tok ni me ro se ka lo me puzuala so mga puzuala na soy manok in hey kan member pakhat engineer lalin tuanga aro thlengani na chikhan ka introduction nei la kharan thleng man lawa ani hi civil engineering department MZTwa thoklai ani assistant professor tuna hian civil engineering association Mizoram president ani mek bokani ti kha kan bel le lok nge puzuala chungjam ro se kong expert ani ole press lama kan roi tu tele ZPM research winga tho puite when helai muna ron kalkhom zong te chibei kabuk chewa kan ngai tlak ta ka tang khan
research wing hian subject concern chi rang kan nei ni ti kha chu in mitla thiam mai in ka ringa voinia karon soi tur hi ia zawang reng khop maya engtin nge kan soi to yang oti ero chu karil ruwa azona alo omme ka karon soi ve ture ro hi chu agriculture marketing lampang hoizong mi puite poina anbeng khon te jingami le political lia in nial kalna te po voi doi lo thleng to kut na thok tu te thlai thar market chungchang kum som thum le paruk borvel he mi chungchang thua hian in nial na tlak tak te po an rama hen lo thleng to thin ti kan ria hei hi ZPM research wing chuan kut na thok tu te thlai thar abik takin so thinga bulhan tran le ta ila tin mizo marcha kan tia man kum sang ni le som paruk kum khani ta in ka ria neramak NEC noyami te roi tu tele agriculture department malak na in mizo ba chai chili in central lama theito pa mala in anlo GI indication te po pek to alo ni te kha kan theu ome tin heng mun phia non timber forest resources tam tak kan nei ni kut na thok tu te thlai thar pia lama major commercial crop items so thing ani a marcha ani atin ai eng te po rampu ma kan lo lak to na khokhat mei ni lo khotin huap ti meyang mi zong huapa commercial crops ma kan lo lak to te a market alo lo chamzel tak chanakha ZPM research wing chon engwange tia kha anat nakha kanan mu chuak ta kan lo me mani chuti ruale ro chuan anat nawa mu chua ringot ati dam na nei lo wakha ZPM research wing hian kan tum ani lawa kan ram nat na mu chua ringot hi kan ram dam na alin lo ti hi kan chiang me mani chu wang chuan kut na thok tu te thlai thar nat na kut na thok tu te nat na ti dam tur chuan a market hi khoya nge a om ti hi mu chua angai ni kan ti abik takin ke poi kum sang ni le som pakhat atang to khan Ministry of Commerce and Industry Government of India hian ex officio in kalo omve to voin ni thleng hian roi tu te du sak na in heng so thing ai eng marcha kan han ti te abik takin major crop items heng ho hi a market akal dan tu ruwa man na ZPM research wing hian fel fai tak policy mai ni levin a road map policy te mayang road map nei policy han ti deu kher ta ila achiang le zol ome sarkar na pathian le mi puite zara ZPM ina changani ngai chuan so thing ai eng marcha abik takin heng pathum hi kan tar lang bi ka abak dang kha om lo ti na ni levin commercial productivity kan nei hote anni aba ke ro hi chu major taka balkia han thon chu atham hi kan la nei meulo non timber forest resources kal tlang heng incense stick kan ti agarbati stick hi India ram hian amamo za zela somli percent bor 40% vel hi India ram po na tangin ala chalutani ZPM research wing chuan hei po hi kan VMM maya aran pa leti flora semo khatiang mau dang dai tak kan ram mina nge ne a chau pui ni lo kan ram tual chau ni lo mau ve kan tum lova kan ram om sa mau mang hian khang incense stick India ram zau zo ka khung West Bengal te in South India Central Northern India khuti lai incense stick an mamo zong khu kan ram mau mang hian asiam chua theini ti hi ZPM research wing chuan kan mu chuaka chutiang chuan kut na tok tu te thlai thar so thing ai eng marcha han tiang chi te kha sarkar na kan chan vele man zo ka kut na thok tu ten an kot kaya an hal chua thei dan tur ruwa man na fel fai tak kan siam vek to chu India ram chung mai ni lovin Bangladesh po mimal takin hai India marchak bial kut na tok tu te ai o in Dhaka khopui khumi Bangladesh khopui apo khon voi enge mozat in ron khom na kan lo zuk nei to ni tin Ajatpur mandi khu kan thrame the del khopui
ชัวละมาควรอมาคู่ควรนินโซทิ้งเรื่องอดปอยนี่ขตาจักเกสมปนีในจิบสมลีปังอายาเคลมโลอาจารย์ส่วนจิบจ่าอาจารย์สังเตปอมานี่การรำกุดนัทกตูเตคลายทารฮีเองนี่มาร์เก็ตมูมัลตะกะอักลเทลชันโป agriculture market policy มูมัลตะกะอันสเตทสรการกันรันเมกเตเลเรารันโตเตนะอันกัลปุยดูเราวางอันนี้ตีเตโปไอเพรสละมากันรอยตูเตปนอินเทรเวเรียกโรกินการิงะ the Mizoram Agriculture Market Regulation Act อะค่ะมูมัลตะกิน ZPM สรการหุนะกันมังังจะมีหุนะจนขุดนัทกตูเตนอันโซทิ้งเลยไอเอ็งมาร์ซาเตมันโจกินอันพัลช่วงไงโดนอันนี้ตีขวินเนี่ยกันปวงเวดูอันนี้ตีนอารันสุงจางอารันกันฟูละให้ใส่น้ำกันนี่non vegetarian เดียวเวกันนี่มิโซกัน society เฮียนวกเตอาร์เตกันฟูละอามาเราจะอัดโซกันทาร์ลวันนี้ให้ป่วยกันฮาร์สันนัเลียนตักอันนี้ZPM กันสรการหุนะชวนอารันโซอินโตเดลตูรินทุยตักมากันเราละตัวชุมีอาตานะอารันโซตูร์เงี้ยนี่จีนตูร์ไอเทมสปอค่ะทันเฟลโตอันนี้เงี้ยจงเตจูนักกินะโซนั่นแหละฉันนะหุ่นเตเอามันยังไงจึงกันเล่นช่างตูระไงล่ะชาวเมเทคนิคเลียซงหันใส่เวกเซนอันนี้ละวะก็ทุกส่วนหันขายคมนะอาตานชวนตูนักกุดนักทกตูเตสายทาร์เกี่ยมานี่เฮลัยตัวชัวกันคอนซูมเซนไม่โลสเตทโปนะมันโจกกันพัลเทตุรังจีcommercial crop items กันที่อังจีซงเตเล non timber forest resources กันในอังจีเตเลแห่งรันชัวเฮียนอินโตเดลนะproject จังคลุงตักรถเมพอมซาช่วงซีงาจนให้กันรวยตู้เต้นกันสรการจังนิจชูงาตีโลทินตูโปรเจกต์เตปอคารัวมันนะเองก็มาซาตันโลในตัวช่วงซีงาจนเตลอันนี้บอกรันโซเลกุดนาทกตู้เตทายทาร์มาร์เก็ตรถเมพมูมัลตัก ZPM เฮียนปาร์ติดังเราอังตะกินกันในที่เอโรซูเวเนียเฮียนินกันปวงดูอันนี้กะโลเมผู้เล่นแต่ฮัดสมหาลกเนี่ยสวยโอมาติแต่ฮัดสวยเด็ดตบพดเมล Hello ที่หลิงกิมไม่อยากเห็น press meet media ฮิไปหมดไม่ไม่อะสรการ polisi ไปชวนaffordar tur le mi puite chu kai tur chuan media ho hi nang ni aya poi mo hi anom lo hin ka hia kan ngai tu hian ramchang ka nga po chu wanga voina po hianin press meet hi ron ngai poi mo kan nia kai chu economics lam kan nia hey development lam hoya fund allocation ni poi mo mai ni budget kan han siama development kan plan reng chuan thil poimo pakhat chu priority nei ni priority hi nein kan in soifowa tun ma tangin ma se kan priority sector hian fan hi kan da tam tlat lo thin ni hei apoya maya tin flagship policy te kan neya ta chuan kan flagship policy akha kan priority ni ha lom ta kan ya ma se priority rante kan nei le thin te hi sarkar phurti tu mai ni na langa development lam hoya ke pen hi ala tam lo hle ni Mizoram hian ani na ta ka chuan development hian economy hi sector rang then thin nia chu India ma hian atir bera kha chuan 4 sector modelin kan kala tunain 3 sector modelin chu primary sector nia secondary sector nia tertiary sector ni le ta primary sector chu agriculture and allied services inia secondary chu industries manufacturing industries angi anitlang puita tertiary chuan servicing lampangania chuan tuna kan level hi chuan primary sector hi kan develop ngai ni kovela hian achang kang to te hi kan han ena ya industry hi development ta chun thaber mai te kan an tingota industry an lo dai to industrial level a then pe chun kalpel ti to ma se tiran bultan na hi
khia tangai atira chuan primary sector an develop phota chuan primary sector khan secondary sector khan raw materials pea chu raw materials mang chuan secondary sector hi an develop chole a ti chuan inter marketing timayang kha om tani secondary le primary sector kha in chom tona ti chuan development nei ron siam thin ni tin chu lo le a chuan India ma hian tun ma kha chuan planning commission thia ni ma kha chuan planning commission hian fanaron pe plan fanaron pe hei hi chuta chuan in mang tur ani khata chuan in mang tur ani ti aron nei thapa state hian alo divert thiang lo ni amara chu sang ni som panga planning commission an thiat khan state thu ta em mai ni ta hian thu ber chu chief minister ani mai jela ni a final nei chu ta chuan allocation reng a hi kan ram ta na thaber turangin priority kan siamanga apoi mo bera khan kan first priority chuan budget allocation khatam turni chu kan kaldan turani a engkim mai hi budget allocation hi state kuta oma state thu dei na hi asang ta em chu ta chuan sarkar thanei le nei lo kha a in thlau ta ni tlat mai na CM thanei te kha poi mo zual ta ni pamia khan chu thil poi mo takania tuna khan marketing an soya agriculture kha entir nan marketing te po hi market tiringot hian thil thang marketing principle hi nang mialo agriculture marketing hi principle handai nei nia ta chuan hei manufacturing industry kan tia chuan market principle chuan thilan ron siam chuaka an marketa ral chua siam chua production ama sa ti chuan an market ta thina ni agriculture ro chuan agriculture product reng hi perishable commodity nia ral lo chuan rei lo te chemai thina nia chu wang chuan agriculture marketing principle chuan marketing first production follows tini a market kan huma sanga ti chuan a market om tha akha kan produce tur ni chu ni chu poimo a market kan jong ma sanga ti chuan market nei tha ka produce tur ni enga tinge agri kut na thok tu te tho chua thal thei lawa om neng nung kan ti chuan a market kan zon ma sak thin lo wangani agriculture marketing principle kan follow lo tlat tin chu lo wa chuan budget hi chung ko budget angangai tlat hi kanoma house discussion na te po chung ko budget ne na te khin ta te po hi ka he fo ma ya kan ngai tla khian ma se chung ko budget le sarkar budget hi a in let ling le thok ti hi ria tangai le chung ko chuan limited income kan ne ya kan lak lo ma chumi mil chuan expenditure kan siam thini sarkar budget ai ro chuan expenditure requirement sakha chu ma sak turani chumi kan requirement expenditure kha engtin nge kan finance ang ti kha resource mobilization an tia engtin nge kha revenue kha khami ti thei tur khan sum le pai mo thai mo labor mo tul ang kha kan expenditure requirement meet tur khan kan ngai tu le ngai ni chu resource mobilization antia chu tiang chu dia ain let ling thak sarkar budget le chung ko budget hi ti hi tangai bokatin pakhat le chuan ka ngai poimo chu minister tam takhi ka thir dan chuan department official ho hian an misguide fo in ka hia tlatana ta chuan an du danin an hruai le thin entir nan tun ministry nu nga kan agriculture minister hi kan thlir thina a tuisia thane mangai sia a tha ka til tu ma se ani lo zong hian an fita tikhan
agriculture lama agriculture economics lam tilian tur zong ni lovin siam sa khan e an kalpuya official te hian adu na lama hian an kalpui lo nin ka hia heti khopa tui minister kan ne kha tha ka ti me ma ti sina khan ta mani ma selangin pathar la tur zong in department in kalpui tlat lo tuna hian eile barain to del te hi atul te lul nen kan agriculture officer ho nen kan han meeting tak tak chu eile barain to del lam hi anril ru alo ho lo kan staple food production helama in self sufficient te hi anril ru alo mang reng reng lo amaro chu hei hi poi mo lutuk midang nen society dang nen eng class po lo se keima ni kha kan eile barakanin to del lo chuan kan huai theilo arab ram tam tak po enga tinge tun ma an tran em a thile thau polan tran thangam lowa america ten hlau kan ti chuan an hau sai em oil ate ma se an ma mo an basic needs sin product theitat lo ni an produce theitat lo ni chu wang chuan hlawan ne ya an du na lam hoi pun pen ngam lo chu ni khala ya kha kan ril ruwa hia ila kan tia tuna hian eile barain to del na ko ate malak kan tuma hemi kan planning a hian priority mumal tak seta chu tia policy siam tura kal chu kan tumani policy siam tura ni ministry hi chu department in athok tur ni department hi policy siam tu ni lawa executive to execution ti tu nia chu tu na tang hi chuan kal puita ilati hi kan thin lunga om bokani kalome ngai nom zel helama hian tila babu hian bai thanal chung chang han ti ve nok sela so le chu so udina hey arei de ulek to kan ning de ulek toim ka hrelowa amaro chu angai nom chho til do ni tuna karon soi tur po hi angai nom view do na hei amaro chu in tha run de da ka neya kan chief minister zom takin atui pui lutuk to lo nuwa le an policy thara pon da du to chi lo nuwa mau kan ron boi pui le do na ni ha chu wang chuan amaro chu tuna kan ron boi pui do dan tur ro hi chu tlemin amai khan adang lam de ulek thunga hei zpm sarkar chuan i bioethanol siam chuan mun bamboo base bioethanol plants din tumin ma kan la meka tin chu mai pia lama chuan kan thar da tam dana zirin bio diesel siam chuan mun te po siam tura din tura ma han lak me ka ni a chu enge ni han soi fia tai la bioethanol kan ti chuan zu ani maya hei tuna anzor angsi te po hi ethanol ania amaro chu in tura siam chuat ani don lo thunga kha kan siam chua ve thunga ro chu energy source tan tuna hianin kan petrol man meka hianin ethanol 10% antel meka sang ni le som ni le panga atang chuanin india rama ethanol 20% man tum ani to an ti tum dan taka phejo sang ni le som ni pathum kum in atang hian 20% E20 antia chu man tum ani to tuna hian E10 kan mangani enge chan chu kan fossil fuels te hydrocarbons kan ti tuna petrol te diesel kan siam chunang chi ho petroleum products ang chi ho hi akal ral me kani sang ni le somnga chuan bo vek tura be se ni a chumini wang chuan khami replace na tur khatuna hian son ani me ka ma sen la mu chu hlei theilo wa baro chu hemi ethanol hi energy source them mai ni ti kha ma na train sa kha ko som seri le pariat tang dei to khan the to a sa kha za ko som seri pariat khan brazil a chuan karan lo tlan tir dei to mai ni biodiesel mangte bioethanol kan ti mang ang si te khan chu india ra ma po kalpuya nia usa ate pheisuanin antina sem em mai ni chumini wang chuan bioethanol siam chu hi tuna hianin sumlak luna tha em mai state poina revenue kan nei ve na tur ani a chumi chu ti thei turin ma kan lameka thil har salo tak mai ni a hei mau hianin cellulose kan ti hi 60% ve lai pai ni chu mau tang chu cellulose an da chuaka chumi cellulose chu hydrolysis kan tia chumi da mangchuan tian kan ti ke daras glucose ron chuak ta ni khami glucose kha is mangin
ti khan an ferment le a chuan bioethanol kha an thli chuak ta thina an thli film chuak ta thina chu a process chu ni moya hei bioethanol hi US a chuan vaimi matangin an la chuaka Brazil a chuan fu atangin tin India poina kan lak chu na sat ber chu fu ni amar chu khang tiang thai ho kha tui pe ka nga ya tuian ma mo ne ma tin ti fai nga ya tha amang na se me mai ni amar chu ke ni chuanin mau kan ne ya en kol ngai mi lo tual tro pathi ni na min pek sa ani a heng ho hi chumi tang chuanin na sat takin kan la chuak thei don gram za mau gram za tang hian bioethanol 9.8 gram thenga lak chuat he chu amaro chu laboratory level ania laboratory level a hian chuanin tlemin a tha thiang per hian thil kan kalpui thina wangin enge tam thiang per kan la chuak ani amar chu large scaling kalpui ta seng chuan 5 gram atanga 8 gram vel inkar ani karinga large scaling kalpui taila chu tiang vel chu nianga fu tangte vaimi ma tangte a te chuan a hlok lu tuklo amar chu ka soita kang khan thamma na ngai mi lowa tin ti fa ngai ve mi lo en ko la ngai mi lo ni helaya mizorama chousa mau chi rang tu e som thum chuang fe som level kan neya kan lak lu ten em phe chuan chung mang chuanin hetiang ang bio bamboo base bioethanol plant si siam tuma ma lak me kani tin biodiesel khan ching khan karon soiboka biodiesel chu hemi tel kan ti ang chi vegetables oil kan ti te tin animal fats kan ti atang te an siam danglam simple te na siam danglam the chu tarang chuan fuel chi khat kan la chuaka chu biodiesel kan ti ani a mani lo khan ke phation paper ka publish he tungkar til khan hemi chungchanga hian soybean oil atangin enge catalyst pakhat kan siam chu mangin tiang khan biodiesel chu kan siam chuka kha a that lo depo kan te sa thakop maya hei oil palm te kan sing na sa a mun sang ma sen pai le to so ka thalna tur set lo wangin tun main tung te kan sing sa em maya khang tiang oil te kha tu na hian ser chi pa khen pakhat chu lo la lakhom sama lo la khal chuaka tu na hian khang te kha kan lo nei tu te na an kalpui zel du an ching du ni chuan hlok zokin biodiesel sim chuanan o sam lu tuk main a man the ni ti kha tun na ya ka sele ta tu na hian diesel pa nga ya hian biodiesel kha an tel zel to chu B10, B5, B10, B12 ti te B20 ti te khating khan mingan vua a percentage an tel nem lo kha atang khan tiang khan chu tiang chuan biodiesel siam chu ang si te po tuna hian kan tum kan ti chho mek zel po khatin research level apo kan ti mek lai ani ti kha kan han hril du bok chewa hei ka soita kang khan mizoram a hian mau hi bioethanol a khan le lokila mau hi mau reserve kan nei hi kan estimate a lan dan chuan mi metric ton makta duai som ni panga vel kan nei ni a chu metric ton sang khat atang hian cheng nuai za som ni hu biodiesel kan la chuak thei ni chuan kum khata metric ton makta duai khat vel hi asa thein ka ringa keima chuan hei enge ti ma kan mau nei ti real hei sat chereu na salutuk lo khan an chang chak boka tiang khan chumangi tang chuan bioethanol hi liter makta duai sa tel fe mai atlem bera po makta duai sanga tel ai atlem lo kha kan la chuak thei do na chumi atanga kan poisa mu tur chu tam tham khapin ka hretu na hem bioethanol hi liter khata GST le transportation charge tel mi loin cheng som ru parukin sal ani me kani khami tang khan calculation tang khan lo ti ta ula chu tiang chuan mau kan nei nem sia tu na hianin a technology an man ber hi Sulzer le Chempolis technology nia Finland amian nia amar chu mani develop khan IISC Bangalore le company pakhat aming kha Nagarjuna industry khami te khanin hemi medium scale ti dan tur kha khamia an khol man tur khan ron siam chuak bokan ti thei boka chu tiang chu ni a tuna hian ZPM suggestion ke mana ke le research winga kan pek chu khatiang ang large scale puipuya mun khate mo hung lo khan small scale in munli mun nga a thei phation atam theiang bera ting khan daila chuan a bioethanol khatiang khan siam chokin ti khan mun khata da khomin ti khan bioethanol kha thal chuak taila chu tiang chuan chum tam tak kan siam chuak te hi do ni ti te kha kan han soi chuak du bok ani engineer la din tluanga tôi tin ani kan kong specialist ani an se vele ro se tôi tin kan soi anga hei
ZPM Research Wing hianin kan zoram kong chia hi kan vei emema chumia chuanin zirchian na kan neya chu toitein han tar lang ve tai la pakhat na chuanin hei kan mu thewangin kan kong chiat ma zia chu ni tina mu tu te theu kan neya pakhat na chuanin kan kong chiat ma chan ni lang then khat te chu kan kong jimatri hi adik lo ni adik tok lo ni entina mai akem bar kan han ting si te solder kan han ting si te side drain kan han siam dana te adik lo zela na chun chan chu ruasulai hian kaltai la kong puya hian tui hok hi luang dur thin ni ain taka chuan kong atang hianin arang theng berin tui hok long kora lut turania kha pakhat na chunin ta sepan hi na chuanin hian soifo thin chu kan ram lung hi thatok lo ni an tia ma se jirjin na kan nei a tuna hi chuan kan ram lung chu thatok lo ma se kan ram lung hi tui zai kan ti tam em ma heng hianin a chakna na satakin ati niam thina amaro chu chung kan lung nei ang te po hi atlo zok aman theidan hi paper ate po kan siaka chu te po chu publish ane towa chu a construction method kha kan thlak lek don ni ti lai kha kan soi duwa a pathum na chuanin kan ram nei lung pian hmang mil hian kan ram kong te siam ani lawa hey Indian Code IRC Indian Road Congress in kong siam dan turte Ministry of Road Transport and Highway in kong siam dan turte arom hana khang kha phai mil de vek hi ni tlang ram mil hian an siam me ulawa chulaya chuanin kan tlang ram dang lam na chu tlang pang oyania kan geological structure asanga kan topography asanga chuwang chuan hydrogeological problem hi kan nei ni chuwang chuanin hydrogeology atui tlangkar le lungkar vel tui ron chhuwa dante le kong kan le thu lo zera tui na kong ati chet thei dante cheng thang te po ka zir chian to ni a khang te po paper te po zia chhuwa publish to ani ti lai kan soidowa chuwang chuan khang har na sang kan nei te kha kan han la khom khan kong thazok siam dan tur hi a model poi kan duang chok to ni ti kha kan han soi ve du ani e Tijin kha ki mani lam tang sun ni phosile china khani thal le tur te po kan han sei zoi ya tun tuma avoi khanna ta na kan han ta lan de bi ka khachu adang kha kan tilawang tin ni lovin mun phia ai eng so thing le par cha kha ai tem pali kha kan han bultana kan han mang phot don ni adang po kha kan na ti chung zum zel don ni ti te po kan sei lang le du ni chu ti khan kan press meet te kan media lam tang khanin zo na le engem mate om chuanin kan lo be se ye các sản phẩm tất nhiên là tôi rồi dia ding hari ron tisia khanya kami a full video le kan discussion in khatsuanin in muchuarin ni lo ni ti khai sha thiam thawanga ma se zo na om pa bai kan changa nga kan zon to na le thil ol sama lo ni lo ziate kenina kan lo rin thu anga kan hantia delhi ate po kan han kala khate kan hantia kan hu mei lo chungchang ka sei lan masak na khania sumi ya chuanin akal kong kan sei vela khan khala kan lo cham ve se te po kan sei lang du khani a chu ato pa khanin kan kal pui dan tu kha chu karon sei lam thawa chu ta chun hemi abu eng a bok hian oma a ko pipo in le thok karinga khata khan chia taken en je kha kan kal pui dan tu chu ani me ya kenina kan sei kha chu ten dam base in kan kal puyang ti khani a khan mi ka sei khen ba khan trial eng mo kan ne kan lo cham eng mo chan ta lo cham ne tu kan nei ve ni ti kan sei lai khan lo ka ta kha me te khanin ka sia